Kur kama do teh kergi kau kami tiga sida abak ngoma aku tadi itu udah tutu aku udah geteh. Oke. Jadi gaya-gaya yang ku kau tuh udah mantap. Hey guys, lama-lemai. Jadi ku ngobakku ngumpul daun geteh. Selamat datang di channel YouTube Juliana Ambo. Go. Depan rumah aja. Daun geteh. Benua mudanya mak. Dan ini mana ya tengah di mata tapi daunnya besar tuh cucu itu nahua cucu nahua Gi di bar gi ngom la nyi gi ba ya so ba bu sai ni sih nanya mak không có mồm không thua nó có một cái thua cái này luôn đấy cái ăn ngon ăn mắm không cái thua nhỉ mai cái thua không qua cái đó ngoài đó không có itu lama nanya mai kìa cái đó được thằng nào luôn cái sợ có gì cũng phải không mà đấy này sáp này không có ở đây để lên bobby itu mai hoàn đồ nó chỉ đạo ngầu mày không có là mỏ chóc của hay là ăn nhầm miệng ngầu mày gạt tôi nhã thế nào cũng không nhìn thấy cái này cần để bộ nó mới được tâm nhìn gì ạ cái gì cần mang cái bộ cái này cần cho nhạc cho mày ini sudah yang inti game đi mang cái bộ thế đấy đã búa hay là có cố thì là đã làm đây à có bộ có cụ hào có cố nhảy đâu sao ạ siêu hào hào sao lúc đó không dù bỏ có cụ hào có cố nhảy đâu có chuyện đó không có là một như vậy thì có năm tay thì vợ thì thành là chúng ta có sudah kan lihat nha miên cái nộ có đỡ nhỏ rồi phải tỏ ai ra kelipai aku lama anak nanti kelipai kok aku nang deh Hino teh bisa teh ada nya kena hino teh besar kak ya bos boleh pahit
Ada sibuk benar saya itu. Oke, geng, jadi aku rekaman dulu dong ya. Pergi kau. Kami tiga sudah abang mama aku tadi. Itu udah tutu aku udah getah. Jadi untuk aku skip ambil video terlalu panjang. Jadi dia tuh kita rekaman dulu dong getah. Lama mak udah namkan dong getah. 4 tahun udah namkai. Oke, jadi kita ikat untuk kopi. Ini untuk kopi. Ya. Ini. Oke, geng. Jadi tuh bawang udah di blend, bawang putih bisa dia nggak bawa bawang. Udah di blend. Kita angkat nabe aja lah. Oke, cukup. Abaikan baju aku bisa basah-basah. Jadi aku dia tahu bak rumah pandai dengan mak bapakku. Berbuat ini ke Bijalai, dia sudah tua. Dia tu kulit rumah anak dua orang Bijalai. Turun. Jadi aku nepok garam dulu. Saya selalu kenyang nanti mau pasak, nanti garam dulu. Terus sama muda, mesti kita mau pasak. Garam dulu ada. Kamu ulang dulu. Tak ngangus. Ini awak. Tak ngangus. Angan amai sari itu geng. Pari itu dah nak itu. Dulu. Mandi ngok dulu. Dulu ngungut. Kira-kira apa yang kalau saya. Nama main benar saya. Udah geteh tuh. Dikasampannya mai. Tapi nanti kita ngasam ikan muda lagi nya tuh mak kemadah noleh kasam udah tuai minyak ya. Oke, kita dapat micing terus dulu setengah. Oke, micing. Jadi mandu ada teh tuh lama, tapi slow. Nanti mandu aku kena lama, oleh mabuk aku kena banyak lupa yang. Aku bertanya, kemana sampai titik bertanya. Oh, benar ku mata. Tangku nada yawa belama mau mubah dek pada dek yang tahu kita kak nyepai lo oke, garam cukup, kacang cukup, enggak banyak lagi yang tahu sari tahu cukup angat tutu aja keluar. Oke, jadi gaya-gaya yang kupau tuh dah mansal. Mansal memang kuat loh guys. Oke, mansal sis. Tuh, lawa rumah panjang. Daun lawa sis. Lawa rumah panjang. Daun getah. Oke, geng, ini udah getah kita udah mansau. Terima kasih udah pada video konten pandai Arif.
konten panjang aku. Terima kasih hau kalau dah ada videoku. Hari pun sampai ke ujung video. Terima kasih. Nenek ingat like, comment, subscribe channel Juliana Ambu Republish. Tuh aku dapat tuh. Terima kasih. Bye. Tunggu kita buat nik konten, nik video. Kasih dia saya way nanti buatnya makanya kita lepas dulu. Dadah. Abaikan. Oke. Jadi buka mandi pun. Mandi. Pada kesal lagi. Oke. Mandi dulu. Cikuali. Oke. Bye.